Boyaktaki safed namoyanda Cumhuriyet Tojikiston Isroil Rahimov. Boyaktaki sabz namoyanda digari Cumhuriyet Tojikiston Qazalshohi Davlatshoh. شما شاید طالبان فرد بود. After this contest, we ready athlete under 95 kilos. Representative Tajikistan Ulug'bek Rahimov. With representative Tajikistan Akmal Murodov. Bayo. Son tutar bu.
در این بخوری 3 دقیقه وقتی ایلوانی. In this contest 3-minute golden score. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان غزل شاهی دولتشاه. In this contest winner representing Tajikistan غزل شاهی دولتشاه. و گیرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان اولوغبک رحیمov.